Ya Allah, semoga uli HP iPhone X ya ora apa-apa lah. Mau di wah, anak kotoran iki. Siapa sama? Alon. Masuk. Alon. Wis aman. Aman. Buka apa man? Yang mau disit. Semua tanya apa? Buka apa HP? Dia mau disit sih. Tanya apa jamuran? Kita nyong khawatir. Kalau di HP kabeh jas. Nah, aku pengen ngerti isinya HP KB. Jangan duwe firasat ge. Dibuka ngayu cepetan. Mau disit. Apa man nih? Buka apa di HP? Iya. Nyong tunjuk kata dia di dalam ya. Oh iya, nak kata cepetan kata. Aku ini dibuka. Iya, asli ya. Dibuka apa? Jaket aman lagi. Ayo mbok ngandel. Ini kok langsung dibuka iku. Ini sabar. Ando, jan. Gue liat petokan salah sini disit. Nah, buka ya. Oh disit. Yang mau Bismillah disit bismillah. nyor juga HP. Beli HP mesti. Hati-hati. HP gini jas. Cek beneran ngurus HP KB. HP jas. Yang diwin jas bukan HP KB we nyor kepenak we. Cek beneran kok malah iskulah. Ya wis kok sih buka ya. Ya, madep mana? Ya nyong madep mana? Tutup mata. Allah, apa ya Allah. Katanya katanya. Wis ngono. Jas. Disit Buka sabar. jas. Sabar. HP. HP ya Allah. Ya jas, ya teman. Disit sabar. Jan. Pan. Prive. HP bok. Ika ya mana kayak tanganku. Hah? Sebenar? Malah apa kia jalan. Astagfirullah. Malah obat nyamuk lah. Kenapa oh. Masa obat nyamuk? Dan Bikin si prive. Jadi buka. buka. Mau di mana? Ya wis. Wis HP sama gas. HP ke. Benar. Jujur kira kayak HP sih pada yang disit sabar. Ya wis cepetan sih, cepetan. Gampang deleng. Ah ya wis. Cepetan. Sabar Buka gampang. brus. Dua temen buka PW kok dan wis. Wah, dua temen Yo. Apa ki Pan? Pan? wis bisa buka keborong. Busnya touchscreen. Terus kenapa maning gigi? Nah, Biskuit. kayak sih gua apa ya? Gak dine Jangan yo HP kau, malah. Jadi kok balik ya? Iki mau dine kok. Kusi ke priwe. Sudah buka kabeh sana. Siapa di Sabar. sana? Kusi dilumbuni. Iki yang HP iki. Sisal buka Gitu, Bu. Sabar kok botol. cepetan. Kalau udah HP kok langsung tak gabeli ning yang dia. Cepetan, teman. Nah, masa HP semono kudu sih cari teman. Ya mbok. Buka. Ah. Jangan. Ya, nah, ya wis kenang bu ganteng-ganteng. Nah, wis jam hiji. Bang ya. Mari panas sih. Yang mau hiji iki tak nganggo jam ya dah. Bang. Oh, jam sih. Mari panas sih. Ya. Bisa mari panas sih, Tan. Ada deleng ki HP kaya nih ki, mau coba kayak HP. Seriusan. Iya, pas mati pernah Ya wis, terus aku punya. Cepetan. Sabar. Duh, HP Kevan. Seriusan, Jas. Oke sih, sabar. Belum buka deh. Sabar. Wis, Jas. Duh, HP Van. Seriusan, Iki Ye. terus sih, sih. Kan? Warna biru. Ya Allah. HP ke priwe. Ah, kita pun. Wen. Kita Mana sudah bungkusnya, sukses. Van? Mana bungkusnya, Van? Lah, si jam maning, Jas. Sudah apa-apa.
power Kita bank. power bank mah. Ya apa kira? Bukan uli HP gue ini jero orang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Mau disicik ya? Wih, demi lor-loran. Iya, Dan wah. saya wong sugih. Bukan rambut waktu. Ngadep mana cepetan. Iya, mantep manis deh. Gedang apa ya, Van? Jas, bis Gedang. buka paling. Udah sih. Jas. Sabar. Gue. Duh, sweet banget ya. Buka harta Jadi, karun. kayak udah lagi risban kan? Ini. Wih, malah aku bukan lagi risban. Astagfirullah. Jel, digobay Saku, dah. lo. Digobay. Nah, kayak lagi risban. Saya buka jika keluar nih dah. Lah, wis kok mana di sini, mana madep ngana. Ya wis, mantep mana-mana. Dah. Buka terus Jas, buka kabehan. Ya siap, nang weh. Buka mas. Shit, Cepetan. sabar kayak gitu pokoknya. Gabung, malah peta-peta lagi eksperimen. Jas, wis rabong. Shit, sabar. Dia teman. Nah, keluar kata mana? Oh, terus keluar apa? Wis buka. Sabar. Ya Allah, Van. Mana Eh. gumadang eksperimen gitu Hah? mana? Contoh menabu aku kena kira jalan. Astagfirullah. Jangan orang sesuai harapan teman ya. Iya sih Roman, mana nih? Harapan palsu, masuk dicentong. Ini ahli apa itu? Hah? Ini apa ini? Gini Jas. Kamu Jas. Kemarin mana apa di sini? Dah, Jan. Bukan, boleh buka. Ini kau untung Van. Kita ganti HP. Amin, amin. Cepetan sih. Laris. Buka kok gue Jan. Bismillahirrahmanirrahim. HP. HP Van, alhamdulillah ya bro. HP ini kan. Ya. HP Jan. Ini kan gua gini. Oke, kayak tuku baterai bae Van. B, bisa nabung sehiji. Nah, ngomong HP yang kan anu HP teman. Jadi kok HP. Nah, jadi iku mari kono iki. Mari mana nih? Kalen iki centong di iki. Mari mana nih? Jas. Kok mani kebiar Mari mana aku jendel. Astagfirullah. Cepetan. Mas seberapa udah kayak gitu, apa? Cepetan. Oleh apa sih? Sih, wadah roti Van. Hah? Wadah sege, sekul. Astagfirullah, berarti gede jago ketok iku nang Narik bubel. ngarit tuh wis sudah. Telepon sih anu pira. Narik marah. Cepetan, Mari mana nih? buka maning. Mari mana nih? Ah, sel. Cepetan. Yang tutupan klambi bukan untuk HP temenanan, ge. Ya. Ya, Jas. Oh, handal gigi. Cepetan. Bismillah. Cepetan. Sabar kayak udah mau gede, berkelasi kayak Jam pegat ye, tengok bukan ye, cepetan. sih. Cepetan sih. Kioli, Wih. wis dalam. Hah? Gue nyemir. Lah, gue nyemir sepatu ninyo Van. Ah, gisi malah keseneng kok. Nembok urunan. Ya, pokok gisi. Wah, Wih, aduh, Kit, Jan. yang gantian buka ya. Oh, sak mana baik ke, bukan oleh HP ke gede banget iki. Mau turunan orang yang kurang boleh buka. Bukan oleh HP sih mau begel dah. Ya wis, maning ke. Jadi Ya. cek ini aku. Cepetan, buka maning. Apa gimana? Di mana? Hah? Bukan sih di tablet, Jas. Iya mau talenan ya. Talunan tablet kok talunan. Cepetan, buka. Ih, Van. Hah? Jam tangan maning. Seriusan? Wih, Hah? jadi ngaduk jam tangan aku. Gisi jadi bos dadakan kita. Jadi eling jam terus gobel dolan-dolan kan nanti waktu maem iki lho madang. Itu bojeng. Itu padang. Kita buka maning. Gila kayaknya HP Van we. Ya. Ya wis cepetan buka. Madep nang. Nah, aku Nah, bukan coba ini spon. Tan, buat bener. Bismillah, HP.
sih. Wih, Jas. Kita kan mau gantungan kae. Hah? Ci, nggone angkote kok apik malah gobel. Dul-dul iki kuwi. Coba HP malah kayak gini. Ya Allah, bersyukur. Kira dan terakhir HP iki. Ih, gue Jas. Gue kena gunjung gue Jas. iki. Ngorisit. HP ini Jas. Mau punya berapa Jas? Ada mana Jas? Jas. Aduh, astagfirullah. Kamu ada HP. Wah, HP bisa bisa rezekine kok. Ya wis, ya wis Mana ya. mana jendela. Ya Allah, HP. Bismillah. Bismillah di sing pintu. Amung. Bismillah. Alhamdulillah syaitan rajim. Oh, Coba dia sih. Ya. Syukuran. Nak gue tunan HP tekan. Dia betus. Kan. Dia boleh pedus teman gue. HP teman. HP kan? Teman terus. Disit sabar. Tekan. Abot kan? Hah? Abot. HP ini. HP. Yo, Nanti HP. kita lemus kita dalam. HP. HP ini dus HP. sih ki. Bismillah. Ya Allah. HP. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Jas. Abot teman. Berarti ki gunjung ki. Bisa teman. Buat Jas. HP. HP kan? Masa HP ki? HP ku wis ngel. Oh. Wih, 4G. Ya 4G. Gila jare pecah kayak gini lah. Kita aku kado di baku letok. Pes. Wah, 60 sama lagi tuh. Iya. Kosong apa-apa nih. Wis sing apa lah. Aduh.